ولا سمثا وين عطيت تولي مثل الترتيب السكين هذا باش aujourd'hui c'est une journée de commémoration et non pas une journée de célébration. À continuation match Amérique du Nord سوى الكبير او هذا كيف الموضوع هذه السفينة شحال الواحد شحال كنسي كيروح للاسفل شحال تيمني الجدل يوكل السكينة مسميات المسلاي السفلاي كنا ضغط عليه السفلاي مدينة دونك نكونوا نسمينا سؤالي كعداء فلانا الشغل حسينا بليسي كانت ترافور ديال اول ما عيفان غادي رزال يقرا قبالي كورا اشنو السوق يبان on veut être libre. Nous ne sommes pas des séparatistes, nous sommes des libérateurs. Nous ne sommes pas des séparatistes, nous sommes des libérateurs. Nous ne sommes pas des séparatistes, nous sommes des libérateurs. On veut uniquement libérer la Kabylie et ça ne concerne pas l'Algérie. On veut uniquement libérer la Kabylie. On ne veut pas séparer l'Algérie. Nous sommes des libérateurs, on ne sommes pas des séparatistes. Vive la Kabylie. كيف لا تروح تبدو شوفي الذي بغيت روح عطيتي وزيد وقت يسنا مليح بلا ساكوفي واحد النهار تيشوفك البطاطا عندنا غير من سير نلحن من ولا عسكر نوالي جنة الزل نوالي عسكر انت الزل يميرني نفاق بلي تدوير
إيمانين تسول ماشي يقرح الحال أسكواس بلوتار كشما البلوس كشما فوق راح تيزو حابيلف كشما أفوقني على الراي ناسك بكس الراي إنا كحمل لجل ناس لجل نسكوز من غادي تبفل لا غادي مولانا ديتو الآن اللي ندير فين يدا لا ناس كسير الماطو الفرحان الوذنا زوز يريد مننا السادة زوز يريد مننا سيزي تبدا اسمي من 1947 تبدا تحب ساره إذا من تمحل نارا أما زغدا ما زغا قبيلة صحيح صحيح C'est un devoir déjà, c'est un devoir pour montrer l'équipe موطن دونك ماشي الكوفيد غير حفسن ماشي رمضان غير حفسن يوكنا الناس نلحو يوكنا الناس اتنينيو كونتر لوبلي دونك كنت السيارة اثبتنا يكموزن زوج فويون كنت السيارة تلاوين ومجا يكثرون تلقى ديك الجلن مشطوحين دونك الساكي سي ان دوفوار الساكي سي ان دوفوار دو ميموار كان الفات كانت نسميت لي المارشي دي فاغري 2014 عطاس كعريني مزيان وشي نهار عطاس ودناض شوالي بالنا كنا ساكن تمني تصور بيني تصور مروبيس تصور ما تابيني لكن يبغى نربح هي كتلي موثق فيه ساكن انا على المارشي دي مونيال سي المارشي كانوا يسموا 17 aussi l'organisateur de la mission de paix au Sénat, uniquement les événements. Je suis heureux d'avoir été ici aujourd'hui pour commémorer ces marches qui ont été marquantes dans l'histoire de la Kabylie. Et mon désir est de souligner l'apport des femmes dans la société kabyle. Ce sont les plus grandes martyrs de toute cette nation. Nos grands-mères, nos mères, nos sœurs souffrent de pouvoir exprimer leurs besoins dans leur langue. Et elles ont le cri de liberté de leurs enfants. Et c'est ce cri des peuples autochtones ici. J'aimerais faire écho à vous aujourd'hui pour qu'on puisse avoir un lien dans la maternité, dans le lien maternel qui nous attache à la mère.
في الليل كيوجد لا مزيغ دوله الليل إيه وناش تفوت ديني وناش تفوت وناش تفوت أقرأ أرثبورتنا 20 إبريل كثر من تمسايا الغيو أمشتينو يروح على 20 إبريل 80 اسمي أفو بورتاين سبيطار تيزوزو وزني ذمن ديال الدار التقبيلي وزني ذمن برا ونا 20 إبريل 80 بوينا راونا على الحبس وسنتن ils ont violé l'enceinte universitaire عاود ناس 81 ذي في قايث لا ميم شوز لو ميم سيناريو واثنين المذن واثنين خدامن واثنين تيلاوين واثنين مغارن واثنين الراش بوين مولانا بوين ثمثلنا بوين تنا الحبس 85 كيف نروح دابا نروح على كل سكواس نزمر الدنيا 20 فبراير هكذا ياك ني تسقسي غاك نوك السلام سقسي تما نون ولات لي زارشيف اسكيلا واس 20 فبراير سي 80 راساكي إذ ونسوثارا إذ بوينا راونا استثناء استثماتنا على الحبس 2001 وسنصرصني الكيرا غيتساغن الروسي يتساغن الامريكان يتساغن ولا رودا يتساغن درك وسن راونا ils ont osé utiliser les armes de guerre pour assassiner nos enfants كسن ديون الجاني بليسي كسنتي دي لومبيلونس تمنى الصرصاص زاد المولانيس زاد وثمثنيس زاد لي سيكوريستني اي قد قراوك هيد مثلا ce n'est pas pour enfoncer le clou ما تكنا دسمكتيا ما تكنا دنسوالا الديسكوراكي مكلاس وثنا مكلاس حقرنا الساكي اخلاق ذاكي اكنا دينيني سكسيات تساوند ثمورت القبايل ثمورت تقبايليت اتدوك فريد يسار ثمون انتيس اتسمكتيا هيد مثلا تيستماثين اون انيكدوت يعاش كاين ذاكي سي با اون انيكدوت سي ان في عاشا في كاين ذاكي الكندا اسمي اللحو ذاكي 2001 هي السمانه نخدم السنه في 3 تكريوين ابريدين نشير بروكايا دينا سونتر فيليا هي دينا اسمي نتسزر نسوال اثمورا مدنيك لانوك بمضار اكنا دوالين الفطر براونا ذي لي ليسيان ذي لي كوليجيان لي زونيفرسيتير ستيرين في اللاس نصرصاص يميرني تسقطعنا ذي لي زالجيريان يغدي تسقطع نسرقي منها Mon discours aujourd'hui, ce n'est pas pour enfoncer le clou, ni pour agrandir le fossé qui l'a ouvrir. Le fait que je voudrais rappeler ici, c'est celui de la presse canadienne, c'est celui des journalistes et des journaux, des médias. En 2001, Jean Chrétien, qui était Premier ministre du Canada, est en visite en Algérie, il y avait plus de 80 morts. Et la semaine, Jean Chrétien. À son retour à Arzagui, nous avions interpellé son attaché de presse.
Iris est porte-parole du comité pan-canadien pour soutenir et se solidariser avec la Kabylie. Msreya Iris ثلاثة بردان dans la même semaine. هذا مثلا هذه السماثين يبغى مثل الحياة الميدينا نكيني أمسير الكحل ورياضيني دنا داروا. Donc ça nous donne une image de c'est quoi un journaliste, même dans des pays développés, dans des pays libres. Un journaliste est bon, Hermidina, Inkini Uriadain, je suis un attaché de presse du Premier ministre, Uriad Kanaini Dinar. Yuvar, Midharsa, Eringaro, Awarisangaro, Inego Lesham Kanandara Daro, une petite phrase. Actuellement, le journal La Presse, un ch'tibo. Est-ce que tu ودي فرام كان عندنا ردي مسري فرّونا أفيها مننا. أيث مثلا ذي السنتين تتفكر صور دوبتيميزم صور الحو أكنو تسيرين ترى ذي كتساوم أكنو ترى جواري فرانيين أكنو ترى جواري الميديا أكنو ترى جواري وين غادي تنافس ذم كنا رجلا قنص في التمورثنا. Nous devons construire notre pays, notre indépendance. Sans indépendance, كولاس قواسة نسوارن نسرو. بعد نبغي ثيمون نتنا يلا سقاسات سوينا رونا غير الحبس يلا سقاسات النقم يلا سقاس نكوني هاد نسوي ثيم حرمين نتفضني لا بوفوار اساسا بوفوار اساسا. On ne parle plus de pouvoir, c'est un autre pays. L'Algérie pour nous c'est un autre pays, ce n'est plus notre pays. Nous ne sommes plus concernés. كمر ذا قبيليت ما إلا قيمة ذاك كاع البوفوار الجيريان تقيميل في ذاك كي إني لا با لوان elle va rester tout le temps une petite région agressée chaque jour à chaque fois qu'ils veulent régler un problème entre eux à chaque fois qu'ils veulent régler une situation عندنا ناس خنون سنراونا نكون نتفا نقال أبا le pouvoir criminel وين فيه عرفت مثلا أكونين سنوبنا أكادو سموك أرضاكي أعطيك مجدة تسمي أدن أسيغرة تقبيلي تبدر ثمور تقبيلي أرمين ساعة أسيغرة أرمين ساعة ناي أرمين ساعة بارلمون أرمين ساعة بريزيدون أرمين ساعة غوفرنمون ثان ميرد نوان ساعة تسمي إلي مناسومان
والسوسدة هذه تلميذ الدعمار ولك لنا فوق لا كورديناسيون ماك امريك دو نور تلميذ ميم لي تيمونياج كو تو فيان دابورتي دونك سي فون بيرميتي هضره كاس فرنسيس تكون شاعين في كاون ولاش فلاس تستو قبيلي ثلاث كما بابا انا غدي بولا السهر ذا ماشي يعني بغات تهضر كيف لاس اشكون الصوت غير العمر مسلات فلاس دعمار مسلات فلاس المسنول كيف غاد مسلا في يوم باول كان وتساعد اول ايوا ذاك قلان كوم انترفونون Ainsi, je fais ça, nous devons parler sur la Kabylie. Nous devons parler sur le futur de la Kabylie. Ainsi, je fais ça, à nos jours, nous devons tous être unis. Pourquoi? Pour d'abord libérer de la Kabylie. Quand on parle en français, il y en a des gens qui nous reprochent cette chose. Ils nous disent, vous luttez pour la Kabylie libre et indépendante et vous ne parlez pas votre langue. On maîtrise notre langue maternelle comme il se doit. Mais si vraiment on veut préserver cette langue, si vraiment on veut préserver notre culture, nous devons d'abord avoir un État libre et indépendant. Nous ne pouvons pas préserver notre langue, nous ne pouvons pas préserver notre culture, nous ne pouvons plus préserver notre tradition si nous n'avons pas un État libre et indépendant. Ma dernière phrase et je passe la parole aux intervenants. Pour les gens qui nous insultent, nous ne sommes pas des séparatistes, nous sommes des libérateurs. Il faut bien lire entre les lignes, il faut bien comprendre les concepts. Nous ne voulons pas, en aucun cas, séparer l'Algérie parce qu'il ne nous concerne pas. Nous voulons uniquement libérer notre patrie, libérer notre Kabylie. Vive la Kabylie libre et indépendante. تلميذنا والسوسة بلا ما اعتراف لولا السولاغي مدام الزهرة بوكرسي انا غدا لا ديكلاراسيون دو لا كورديناسيون ماك امريك دو نور اما سان ولا الغرم اثنا حكايه مشيت ذاكي ما سات الغرم اكلي قويمي هاي ثاني ميرت اسف لولا كلمه فلان كلمه فلان لكن غاسا كاني سالفرحي دوسي غابلاكي خاطر تلفسوس تم زواروس تلفسوس 80 تفيد اتيديونت لا فاك سنترال d'Alger. Donc, السنة 20 يفري la marche دي la place du 1er mai à Alger. عندها la police algérienne تغليت في لنا أكني تغلين ورزازن نكوني ورزازن القرار غورنا حبس الراش حبس تحذالين. Et donc, comme je le disais tout à l'heure à quelqu'un, c'était un mauvais souvenir pour moi, mais en même temps, ça ouvre un petit peu la perspective pour nous, les Kabyles, parce que ça nous promet, surtout quand je vois une jeunesse parmi nous, une jeunesse qui va évidemment reprendre le flambeau de ce qui a été fait depuis 1980. Voici la déclaration donc de la coordination Macanavad Amérique du Nord. Un peuple pacifique, fier, debout et en colère. Le sens des printemps kabyles. Nous commémorons cette semaine les événements des printemps kabyles 1980, 1981, 2001. Et à cette occasion, nous réaffirmons notre devoir sacré pour empêcher les violeurs de mémoire de récupérer les dates historiques, repères et les symboles du combat de la Kabylie pour la liberté. Il n'est pas question de laisser aussi ces fossoyeurs du serment de Oulesh Smahoulesh agir pour s'accaparer les nobles sacrifices du peuple kabyle et de les offrir comme la dot de soumission au profit des tueurs des jeunes kabyles de 2001. Le peuple kabyle a, de tout temps, combattu les injustices et n'acceptera jamais qu'on lui impose des conditions de vie humiliantes et dégradantes. C'est un peuple debout, fier et en marche, car sa force de résistance lui permet de venir à bout de tous les complots d'asservissement. Sa capacité de résilience lui donne une force constante et inébranlable pour déjouer les plans d'aliénation dont le but ultime reste son extinction, comme c'est le cas pour certains peuples amazirs, frères d'Afrique du Nord. Le peuple kabyle, qui s'est pleinement investi dans la guerre d'Algérie contre la France, a toujours privilégié la voie pacifique plutôt que celle des armes, y compris quand il se trouve en situation de légitime défense, comme ce fut le cas pendant les printemps 1980, 1981 et durant le printemps meurtrier de 2001.
Les Kabyles ont été les seuls dans les années 70 et 80 à se soulever régulièrement pour défier la junte militaire algérienne aux commandes depuis 1962. Les grandes manifestations d'avril 1980 ont provoqué le premier séisme politique qui a fissuré les fondations du temple de la dictature algérienne. Les répliques de cette secousse de grande amplitude politique continuent d'ailleurs de se produire à ce jour dans toute l'Afrique du Nord et bien au-delà. Cette contestation politique kabyle qui s'oppose au pouvoir despotique d'Alger a atteint son apogée lors des événements du printemps 2001, événements durant lesquels la gendarmerie algérienne a tiré avec des armes de guerre sur les jeunes Kabyles, tuant 128 d'entre eux et handicapant des milliers d'autres. Ce massacre, bien documenté dans le rapport officiel de feu Maître Issaad, ne laisse aucun doute sur le caractère prémédité de cette tuerie et la volonté d'écraser ces jeunes manifestants pacifiques kabyles. L'auteur du rapport d'enquête a résumé ainsi ce qui s'est passé. On a donné l'ordre de tirer, mais pourquoi n'a-t-on pas donné l'ordre d'arrêter? Rupture irréversible avec l'Algérie coloniale. La mort des 128 jeunes Kabyles et les milliers d'handicapés en 2001 a été le traumatisme de trop qui a fait prendre conscience au peuple kabyle qu'il ne peut endurer indéfiniment les assauts meurtriers du pouvoir criminel d'Alger. Le peuple kabyle vit encore l'assassinat volontaire de ces jeunes innocents comme un choc psychologique collectif grave qu'il ne peut oublier. D'autant plus que les responsables politiques algériens, derrière cette tuerie, sont restés impunis et n'ont jamais été inquiétés. Cette humiliation de plus a définitivement scellé le sort de la relation Kabylie-Algérie. Et depuis, grâce au MAC, le peuple kabyle réalise qu'il est tout simplement colonisé et que c'est à lui seul, de changer les conditions de sa vie en prenant son destin en main, dans le respect du droit et des traités internationaux. Le silence des médias et l'indifférence des États démocratiques. Le peuple kabyle affronte pacifiquement en ce moment et dans l'indifférence générale des médias du monde la machine répressive de l'État algérien qui continue d'agir dans l'impunité la plus totale. Le silence des instances internationales et l'absence des pressions des gouvernements dits démocratiques sont interprétés par le pouvoir algérien colonial comme un encouragement à ces agressions cycliques contre le peuple kabyle. Nous interpellons solennellement les médias internationaux et les professionnels de l'information afin qu'ils rendent compte de la situation d'oppression, d'injustice et de violence auquel est soumis le peuple kabyle afin de lui éviter un génocide qui ne dit pas son nom. La lutte qu'il mène pacifiquement pour son indépendance mérite que le monde entier en soit informé et pris à témoin. Le peuple kabyle appelle une fois de plus les organisations internationales des droits de l'homme et les gouvernements démocratiques à réagir pour faire barrage à la dictature algérienne qui se trouve juste aux portes de l'Europe et qui, au vu de l'instabilité permanente qui y règne, pourrait être une menace pour toute la région, voire au-delà. L'indifférence des États face au harcèlement, aux persécutions et aux crimes dont est victime le peuple kabyle de la part du régime colonialiste d'Alger nous interpelle tous, notamment les centaines de milliers, voire les millions de citoyens kabyles de la diaspora à travers le monde. Nous nous sentons directement concernés par les souffrances des nôtres et sommes déterminés à faire entendre notre voix. L'engagement du MAC envers le peuple kabyle. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, représentant légitime du peuple kabyle, en dépit de toutes les exactions, les humiliations, les intimidations et harcèlements policiers et judiciaires qu'endurent ces activistes au quotidien, réaffirme son caractère pacifique et ne tombera jamais dans le piège de la violence de l'État colonial algérien. Nous, les indépendantistes kabyles, nous faisons au monde entier le serment de Jma'limen, qui signifie, au nom de toutes les croyances, de poursuivre notre lutte pacifique,
quelles que soient les embûches dressées par le régime colonial algérien et quelles que soient les complicités des États étrangers qui attendent en échange de juteuses contreparties économiques. Il fait du recouvrement de la liberté spoliée au peuple kabyle en 1857 sa priorité nationale. La Kabylie constitue le prolongement du monde civilisé, laïque, moderne et respectueux des droits de l'homme. Elle s'érige en bouclier qui protège la démocratie dans une région du monde très affectée par la barbarie religieuse, l'obscurantisme et la régression de l'humanité. Ignorer ce constat et refuser de voir la réalité de la Kabylie vous expose, met vos peuples en danger et vous porterez l'entière responsabilité face à l'histoire. Je répéterai la dernière phrase, Ignorer ce constat et refuser de voir la réalité que la Kabylie vous expose, met vos peuples en danger et vous en porterez l'entière responsabilité face à l'histoire. Vive la Kabylie libre et indépendante. Signé la coordination du MAC de l'Amérique du Nord. تزوارا دينيغ تنمير تيوذي ديسوجدني وذيك قدشن تيملي لي تبوساكيو سلفرح يمقرغ le peuple kabyle mais qui ne s'exerce spécialement pour rendre hommage à la jeunesse kabyle, la jeunesse qui démontre chaque jour un peu plus son éveil, l'éveil d'une conscience collective. Les jeunes kabyles toura نتزوخو يسن خاطر نتكل فلاسن إمي فاقن ذاك أذابو غزايريا يفكس ديواكن هذا غيمحو فاقن بليك ثمور تقبيليت ذايلنا وإذا غيقارن لي سيباراتيست نغمشي كذا تسمينا كا غلطان خاطر نكون لي دي بروسايور nous sommes des libérateurs on veut la Kabylie pour les Kabyles أدينا سيباراتور وين أنا دياوين أفراني غادي يحكم دي تمورتنا نكوني غداراونا غير نبغى غادي يحكم أنت مورتنسن عندها إلى السيباراتيزم ذاكيا دونك أسني مرا غاتصاطاسين غماسن إلا نديت مورث أما كتزرا ما تسفرين خاطر غورسن لو سامبل فيت دو بورتي لو درابو كابيل أنايا قبايلي غادي رفضنا أنايا قبايلي أتي تشندي الحبس أتسني مرا ثيواشو لي نسني صبرون أي تسفرين يالاس أتسني مرا نشكيا يغلي اسني مراغلي بريزونيين ناغو هكا تبدا غاساكي ما كتسوالي ملو ناس حمزيه جمال زعيم وكي كي ريزيست ام كيسينا معتوب لو الناس ils préfèrent mourir pour leurs idées que de vieillesse et de lassitude إذا ما كتوالم لي جون تورا خملني غالنسن ويرسو كذي هو تقعد نارا تقعدي غادي انت غير تقعد نتورا ونقعد يون وكي غمان مازال سوتور نتقدافو غامهرسان لا ليبرتي وكي غلطان إلا خدو غال سافرين نتللي سافرين نيسا نكوني l'état kabyle on le veut un état libre et indépendant basé sur des fondements l'عناية قبايليت basé sur des règles internationales donc ماشي لا وزغيا اي كيزمر ديالي ما إلا يليوات هذا شمال غالنيس وسيقار دايكي كان يغيقونين تنمرسنون أزف الأول أزف لكوت ثانمير ثم قراتي كل وين كل مثيل ديوسان غير في الحين ديال بوساكين يتسوجد في مسدس الماك من الجنة لكن أدن سمكتيا تفسوث ثبركات جوج آلاف وليون و تفسوث من 80 تفسوث المزيرة le MAC c'est une épopée 20 سنة ياكينيوم ألا ضا ناضح التصير سيقارن باللي شغل دلاب هي تمثلنا في سماثين لانديبوندون سي بروش إلي بروش بيسك نكوني نسفدد إما نغ أكد أد نسد ستامورث
أنا فاض يخدم دي صنفارن يا دي صغا يثقفيليث سواناي sa carte d'identité. C'est le gouvernement provisoire, c'est le Parlement. Et puis, bientôt, je vous annonce, je vais vous annoncer d'Aguien, باللي 20 أفريل أجيا أدفع 8 تمورثق فيليث Le projet de société NIM هي فين تمسلاي المدة 20 سنة ياكيا هذه توكتب داخل 8 ثاقيا أقفايليت قفايليث أضزرن ذا شوثن أضزرن ذا شو يتسمورث نسن وأضزرن ذا شو غيتسارجونا لزداد تنمير أولي ومقارو il y a une plateforme de vote électronique. Nous allons commencer le référendum. Le référendum est sénégalais. Donc il y a toute une plateforme de vote électronique. Alors il faut mettre سوالي ما تسكري ما كانت فوطيم. وكنا نفوطي أكل من الله. عرفت مرثنا. Sur la base de la constitution guérale du Freneth مثلا ذاني صفراحا ولا وندينير أريد بس النظام. Vous avez annoncé le référendum électronique qui sera bientôt. Vive la Kabylie libre et indépendante. Brama atraf الأول نكون نبغى غنرتاج من تداغن. إويدنا في ذيك قرشن يقرف نطاق قبيلي ذاك بورث كندا ذا 20 سنة قاعدين. قرشنا في قبيلي جالس تسدنا هسه هذه حموده لا ريبريزونتونت لا بريزيدونت لا تروب تفسود اولا ما اتسدا ارضي هنا ثلاثة دقائق كنت عندي غاسلة معليش المين المرة في الأول أسلم نوال غاديين السفراحا مع الولكاكية القبايلة من دوك الدسة تيكلت من زودي وأنا غنشتكي قبايليين فغند أفت قبايلين الساكية نزمر نسميها تفسود 2021 أتماكي أفت فسودين اللي عندنا لكيني بغي غادر تجميل يبغى الناس كي يفغن 2000 دي 86 دي 2001 وقال المثل ناس الله يرحم ربي غادي يصبر ربي دي واش ننسى مثل قبيله كي كندا الى الكمل هكا كيمبورت لي ديفيرجونس بوليتيك نسعى ماشي تيكاد هذا غير فرقا ايمي دي قبايليين يركلها مي الى ثمسلي تقبايليث ثمورث تقبايليث هذا خت السمليل تينا هذا غادي تساوين ما يلي تاكا لي زوكازيون يشبان فيكيا إذ هاد المقنب لنا هكا زدات إيفرانيين زدات راديو كندا زدات الجورناليست إلا غادي تروحو سباطاس نكينا غضرويا الرز ضربنا جينا نطاس ما نخدمو الكوراج روح غدا الساكية إلمن تقبايليث ثنايا والكما بقات الهوا دابا مسروحاله الناس تجدغ الهوا انا غادي نفل نكاظ روحها الناس داغن الصبح كيمي ولكن داكو شي دسني غا كي الناس ما يشرق دا السيطيج سيك تقبايلي اتسناوي ايه كاين ربع تقبايلي اتسناوي ما مش اسكا تنمر في ممسا ارسال ليس عندنا بلا ما اعتراض عليه في الاول انه غير يثم هذا الشيء قدشن ذاك اللي تمر كندا تلك شقار شن تقبيلي ذاك اللي واثي حي ذاك المسا فاروج قاسين اقرب هذاك ما ولاش في الناس ازوج الاول اساكي يعداك انك يواسق سنفتي الا قدنا في اولا النظام يوكلني كت
استنفتي وين يظهران مزروي تسودرت يقبيليا هذا راه تجميلت ومزيان يقارد دسن الكرة بالكرة تخدم القبايل ماشي تفسوين السكارة انا ويتي للي اسناها في الصحة نسفوكيل اون فا فيتين اون فا كوميموري تفسوين كيم كان دوغالغ فيم يعني تمثلت إمارك قارن تمورت القبايل ساعة وثلاث ساعة تمورت القبايل توكلال وغير انتو ثلاث كناتي ديف كيوان انا اتصلت غير غارفازن تمثلت تمورت القبايل ساعة داكيني تمثلت نتمثلي تمثلت كوكال اكل ذاكال لنا سوان سايننا تمثليت ذلاوان القبايليين تساوني زرفان نسن دي ثمورت نسن c'est un modèle de société in vrai نكونير أذكى on va pas construire أي مقارن contre les peuples nérons يقدوز النمني الزائريين لا معنى نبغى ثوذر إن كونير ثوذر في الليل أتساوني زرفان نسن أيوا كنيكاف ولاد نكونيا اني يدير امي غارفان النظام شكر وكلان القبايل اين في ثودر ثاقيني كانت اللي خطر نفس القران وثن دي الحبس ويتسوف ويتوانفا اكا من كنا كذاكيني كان اغلان خدمي مورا مدن خاص نساعتي لينا الا وين بصح اذن بوي لا معنى الا وين ديالنا كيسيسين الزمان انا عيوان تمورت القبايل السلام في اللي هذا تفغن ماذا قلنا في فوز ولاد نكوني وإذا يتوش وإذا كيلان ديال الحبس أم أزايم أم مصادية كيلان ديالنا كيف ديال الحبس وإذا مرة إبين خطر كان ذي قبايليين خطر ويا النظام إلا وين راه يوثن فلاسن ثمورت الجزائر كل حركة يوثن فلاسن لا معنى نكوني أنوث غافي معنا سننا تنمرتنون تلميذ السوسدان الأول يكشمل الأول بلا ما أطراف الأول داغن السولة عزيز ريبريزونتون دو سونتر أقبالي دو مونريال كان أول راه كيلزم فو ديزانفيكتي دابور تلميذ ديك السوسدان إي فوزافي 3 مينوت 3 دقائق الزول الأول كاع قال نوماس قبيلين مونريال لو كام سونتر قبيلين مونريال دونك سيسم لو كام نكوني نارد الصوفنا نارد تيتغريا ديال دوكنا ما كان لاميريك دو نور ايتيكليا كيا نارد ديال الصوفنا خاطر تقبيلي دي الساولان عندي ثلاث قبايلي ثاني ليا فينا ولا في الكونيا ذا سمحتي نتفسيوي 81 دي بقايات فين 2001 لغنا بس مختير ندنف ادنيني يتواشولين ويقالوا يكتوانغان اما 2001 وإذا تواحبسن وإذا بليسين داغنا نتواجرحن ادنيني بلي كانت نكون يقدر غير 8 سن وديرنا ونتسارع باش باتشي داراو سنيك غلين داراو نهاوك يغلين داراو نهاوك يتواجرحن داراو نهاوك يتواحبسن دونك سيس من الكام نرد ديالنا ادنيني اون فا دينونسي ويقاذ اكسوس من زلوم ميرتاكيني يتسغلين اما اللي ديمقراط زعما الديمقراط نكون يساوي لا سلام كداينو بحرير يسني ساوى ناس الواي يوثاوش زي غنا لي ديمقراطا كيتراني ما نتلاغنا في تبدوث معنا تختارين وداري لينا الفما قلنا رايلين نكوني الشغل كاز نبنيني بلي كات وتسعين كرا يخدمن في تبدوث ويدي اللي غني تناغنا في زرفان بومدان بومدان الا قد اترتي ظهر ثما يا وين يتوحقران يا لوين يعدل يخدمن فلاس الباطل دونك نكونيا دونك اون دينونس هاشتاغي كوكاداكيا دارنا اون انتربال لي ميديا اما مورث اما دا لي ميديا انترناسيونو تغمسة تيكراغلان ايواكن دار الوهين سن اروين يقدرون اللي تمور تقبيلي خاطر سكواساكيا نسعى مازال نسعى غير محباس تواحد السن اما لوناس حمزيه اما ازايم اما قدود نمازيغ النظام
اما بابا نجار ذيك المزار دونك نكون كرا إلا يونس وحباس غاف اللي نس يتنادين في اللي بدوديس يتوحبس غاف اللي نس اني اللي غاف ثمينس غاف غير يديسيس ويقال غدي بلاد ويقال دي كاثن دينا الكوز نتجاغيون هو كان قامتي ديم زورانا قام ناس زوير دات النيف سكلمين دات الحيف ارنون دات بالسيف هاد الدونا تقرص ترميرتك شتوش سورتو في التفير ذاك تنكاروت ويا خالد نشوف الناس حبسين كمال صايم تشكلي وانا راه تيرين الفافرين قبل ما شو يدير باين يسهل على الكوفيد نعرف هكذا لا فرق لا بوليس طبيعي أجل في الأول أجل دمورة أولا مزوار ومن زوات دينير هادي ديريكتومون سكول أسنيني غثان ميرثي القبايلي ديال رانتيغاريا En fin de compte, les Qbaïlis ne sont pas dus. Mais elles font des traditions de commémoration de nos parents. Mais elles font des Qbaïlis, on est très contents à Saguien de la réussite de cette marche, les organisateurs, les Mousson, les Qbaïlis, Mara. Parce que 3 minutes que moi je mais je vais profiter à dire à moi je tour القبايل نكمل لم تتمر القبايل ياكل القبايل كلهم دي ثودرين اما دي تيزي وزو اما دي فكايوث اما دي ثقويرت اسيني صبت قشوش مشوش ارتمديت les marches du 20 avril démarrent l'université. Maouli Chorolif. Elle qui terrain de la diaspora ras يواهم شوها غاس نزرب اللي نسرت يجي ترمينا كوني تحبسن غاس يواه تلميذ نون وين نخدم ذي ثمورت مي il faut que la marche du 20 avril réussisse هاد نجار تغري بارتو القبايل ما شوريف صبثت ما زريش تحدي نغا هاولي تلميذ نوان امو السنة الكومبا نايت évolué. Et comment ça, c'est la première étape, Moussouna, c'est la conscientisation, les marches, etc. De là, soyez serein. Le GPK, Farhat Mazri Moulin, que le GPK, il fait un très très bon travail. Nous sommes des jeunes, des intellectuels qui font un très bon travail de recherche. Mais le système éducatif, la Kabylie de demain, mais le système juridique, dans tous les domaines. On n'a pas le temps de donner tous les détails, mais on fait un très très bon travail. On prépare une constitution. Mais Farhat Mehnir, il est en train de laisser des assises, des acquis pour la nouvelle génération. Nous avons un drapeau kabyle, nous avons un gouvernement provisoire, nous avons l'hymne national, nous avons l'équipe nationale, on prépare la constitution, nous avons le parlement. Et croyez-moi, les jeunes nerfs du GPK, il faut un très très bon travail. Est-ce que tu demandes pour l'opinion internationale, qu'est-ce que tu vas proposer? Tu vas proposer la Kabylie de demain. Avec quoi? Croyez-moi, faites confiance au GPK. On n'est pas obligé de nous souffrir au public à chaque demanture. Mais il faut un très très bon travail. C'est le meilleur système éducatif du monde. Le combat évolue. D'ici demain, s'il vous plaît, personne, je le dis, je le redis, ne peut remettre en cause le travail du GPK. Heureusement, ils sont là avec nous. Mahmoud Jibril, Amghanas, non. أولا وراك الساعة 3 minutes. راك تحسب هاك روح. أزول في الأول.
Smahta. Donc aujourd'hui, nous remercions toutes les personnes qui ont répondu. C'est vraiment un plaisir de voir ce beau monde. Donc, toujours. Donc, cette commémoration de double anniversaire de 80 et 2001, passons pour 81, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la lutte. Oui, la lutte pour une Kabylie indépendante. Les gens qui ont combattu, qui ont été assassinés en 2001, ce n'est pas pour une Algérie plurielle, c'est faux à Yezmazen. C'est pour une Kabylie libre et indépendante. Il y a un signe majeur. Si on parle du départ de la gendarmerie en 2001, c'est quoi cette définition-là? Est-ce que c'est une décolonisation ou pas? Le départ de la gendarmerie. La gendarmerie algérienne, c'est une institution de l'État colonial algérien. Donc, qui ont détourné, qui n'ont pas pu les aspirations du peuple algérien, la société profonde kabyle qui demande son indépendance. Depuis l'assassinat le premier assassinat en 18 février, demain c'est son anniversaire, de l'assassinat de Germain Massinissa. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, en 2021, il y avait un assassinat d'une fille décapitée par son père. Ce n'est pas un jugement, mais c'est juste une victime collatérale concernant le système algérien. En 2001, ce père-là, il a été libéré le 14 juin 2001 pour jouer la zizanie à Alger. Ce même personnage, son fils, il a assassiné son fils. Son fils a été assassiné en 2001, jusqu'à 2021, pour comprendre le marasme et le système algérien, comment il procède pour terroriser la société kabyle. Mais la société kabyle est toujours debout. Donc, ici aujourd'hui, nous sommes ici, et beaucoup plus pour ne pas tarder sur un constat, parce que c'est bien, ils ont presque tout dit, mais aujourd'hui, nous sommes ici pour dénoncer le blackout des organisations internationales, les médias lourds internationaux, à l'image de Radio-Canada. Ici, c'est le siège de Radio-Canada. Elle fait partie de ce blackout. Toutes les organisations internationales, sous prétexte de la légalité internationale, elles ont fait la sourdeur sur la question kabyle. Et depuis extant, ils veulent que, nous savons tous que les puissances étrangères, elles vont tout que. Par exemple, l'Algérie en tant que système, pour eux, que l'Algérie c'est un facteur de stabilisation. C'est pour ça qu'ils font le blackout pour des intérêts internationaux. Mais non, l'Algérie ce n'est pas un facteur de stabilisation. La Kabylie, oui, c'est un facteur de stabilisation. Si on aura cette indépendance. 3 secondes. Donc, on incrimine, mais nous demandons d'ici de Québec que le système international des droits de l'homme et des organisations vont faire au moins un effort de libérer les peuples, de faire réformer cette loi en 1945 qui a été figée depuis. C'est ça le problème. Un peuple, il mérite d'être libre. Il n'est pas soumis à une déclaration. Il n'est pas soumis à une déclaration. Un peuple autochtone, il n'est pas soumis à une déclaration. Si vous assumerez la responsabilité demain, si la Kabylie déclarera son indépendance unilatéralement. Sinon, si vous faites la sourde oreille, de toutes les façons, la Kabylie aura son indépendance, on va la déclarer officiellement. Que la Kabylie va indéfiniment favoriser la langue et la culture française si la France officielle continue d'ignorer le poids politique et démographique de la population kabyle dans l'Hexagone ou ailleurs. Par la voix du président du GPK, la Kabylie est disposée à intégrer l'organisation de la francophonie pour y jouer un rôle majeur afin qu'elle devienne la francophonie des peuples et non une organisation dans laquelle siègent certains représentants d'États mal élus ou peu souciés des intérêts de leur peuple. Il faut pour cela assainir le contentieux historique avec la Kabylie en l'aidant à organiser un référendum d'autodétermination pour le recouvrement de sa liberté perdue justement contre la France en 1857.
L'annexion de la Kabylie aux anciens territoires français a été un acte historique, illégal, qu'il faut absolument corriger pour entrevoir une perspective heureuse et mutuellement avantageuse pour les peuples français et kabyles. Voilà en gros ce que j'ai voulu ajouter aux différentes interventions faites par mes compagnons et je vous remercie de votre attention. Je termine mon intervention par cette belle sentence du président du MAC GPK. Notre vengeance sera notre indépendance. Vive la Kabylie libre et indépendante. Gloire à nos 128 jeunes tués en 2001 aux milliers d'handicapés. Merci. أقرأ أثبوتنا 20 إبريل أكثر من تمسايا الغيو أمشتينو يروح على 20 إبريل 80 اسمي أفو بورتاين سبيطار تيزوزو وزني ذمن ديال الثدار تقبايلي وزني ذمن براونا 20 إبريل 80 بوينا راونا على الحبس وسنتن ils ont violé l'enceinte universitaire عاود ناس 81 ذي في كيف لا ميم شوز لو ميم سيناريو واثنين المذن واثنين خدامن واثنين تلاوين واثنين مغارون واثنين الراش بوين مولانا بوين ثمثلنا بوين تنا الحبس 85 كيف نروح دابا نروح على كل سكواس نزمر الدنيا 20 فبراير هكذا كي تسقسي غاك نوك سلام سقسي تما نون ولات لي زارشيف اتكلا واس 20 فبراير سي 80 راه الساقي إذ ونسوثرا إذ بنا راونا استثناء استثناء الحبس 2001 وسنصرصني الكيرا غيتساغنا الروسي تساغني الامريكاني تساغني ولا رودا ينساغنا وسن راونا ils ont osé utiliser les armes de guerre pour assassiner nos enfants كسن ديون الجانب ليسي كسنتي دي لومبيلونس تمنى الصرصاص زاد مورا النيس زاد وثمثنيس زاد لي سيكوريستني اي قد قراوك عيد مثلا ce n'est pas pour enfoncer le clou ما تكنا دسمكتيا ما تكنا دنسوالا ديسكوراكي مكلاس وثنا مكلاس حقرنا الساقي اخلاق ذاكي اكنا دينيني سكسيات تساون ثمورت القبايل ثمورت القبايليت اتدو قفريد يسار ثمون انتيس اتسمكتيا عيد مثلا دي ستماثين اون انيكدوت يعاشا كاين ذاكي سي با اون انيكدوت سي ان في عاشا في كاين ذاكي الكندا اسمي اللحو ذاكي 2001 هي السمانه نخدم السنه في 3 تكريوين افريدين نشير بروكايا ذينا سونتر فيليا هي ذينا اسمي نتسزر نسوال اثمورا مدنيك لانوك بمضار اكنا دوالين الفطر براونا ذي لي ليسيان ذي لي كوليجيان لي زونيفرسيتير ستيرين في اللسن صرصاص يميرني تسقطعنا ذي لي زالجيريان يغدي تسقطع نسرقي منها Mon discours aujourd'hui, ce n'est pas pour enfoncer le clou, ni pour agrandir le fossé qui l'en Le fait que je voudrais rappeler ici, c'est celui de la presse canadienne, c'est celui des journalistes et des journaux, des médias. En 2001, Jean Chrétien, qui était Premier ministre du Canada, il rend visite en Algérie, il y avait plus de 80 morts. Et la semaine, Jean Chrétien. À son retour à Arzagui, nous avions interpellé son attaché de presse. Il est porte-parole du comité pan-canadien pour soutenir et se solidariser avec la Kabylie. Dans la même semaine, donc ça nous donne une image de c'est quoi un journaliste, même dans des pays développés, dans des pays libres. Un journaliste est bon, je suis un attaché de presse du Premier ministre, une petite phrase. Le journal La Presse, ودي فرام كان عندنا دي مسري فررونا افيها مننا هي مثلا هذه السنتين تتفكر صور دوبتيميزم صور ورون الحو اكنو تسيرين ترى كتساوم اكنو ترى جواري فرانيين اكنو ترى جواري الميديا اكنو ترى جواري وين غادي التنافس كنا رجلا كنسف التمورثنا
Nous devons construire notre pays, notre indépendance. Sans indépendance, كولاس قواسد نسوان نسرو بعد نبغي يمون نتنا يالاس قواسد سوانا راه غنحبس يالاس قواسات النقم يالاس قواس نكوني هاد نساوي ثي محرمين نتفضني لا pouvoir assassin pouvoir assassin. On ne parle plus de pouvoir, c'est un autre pays. L'Algérie pour nous c'est un autre pays, ce n'est plus notre pays. Nous ne sommes plus concernés. تمر ذا قبيليت ما إلا قيمة ذاك كاع البوفوار الجيريان تقيميل في ذاك كي elle n'ira pas loin, elle va rester tout le temps une petite région agressée chaque jour, à chaque fois qu'ils veulent régler un problème entre eux, à chaque fois qu'ils veulent régler une situation, عندنا ناس خنون سنراونا نكون هاد نتفا نقال ابا لو بوفوار كريمينال وين فيه مثلا أكونين سنوبنا أكاد نسموه كارداكي أعرف كم جيتون تسمي أدن أسيغرة تقبيلي تبدر تمور تقبيلي أرمين ساعة أسيغرة أرمين ساعة ناي أرمين ساعة بارلمون أرمين ساعة بريزيدون أرمين ساعة غوفرنمون ثان ميردنون ساعة تسمي إلى الناسيونال Kabylie indépendante, Kabylie indépendante, Kabylie, 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 Kabylie indépendante, Kabylie, Kabylie, Kabylie indépendante, Kabylie indépendante, Kabylie,
Kabylie. Carnaval. Carnaval. تنميرت الوسوسة هذه تنميرت الدعمار ولك لنا فوق لا كورديناسيون ماك امريك دو نور تنميرت ميم لي témoignages que tu viens d'apporter. يثراني حوت ثاغد ثيلس يثراني حوت ثاغد ثيلس ذي الدنيا ثاقين ذي نتنع كلس ورستو في كرات دنينين كوني كل ويتساوساس ورستو في كرات دنينين كوني كل ويتساوساس الزمن يملا في زماننا الزمن يملا في زماننا يثل القلة ينغنثي لليم قرن العبد مكبضك بغاية ترويت دمور ثليم قرن العبد مكبضك بغاية ترويت دمور ثليم يثراني يمني حوت ثاغد ثيلس ذي الدنيا ثاقين ذي نتلغ كلس ورنستو في كراثي دنيني كوني كل ويتساوساس ورنستو في كراثي دنيني كوني كل ويتساوساس ذاكي في السوحش ذي مثل هول ذاكي في السوحش ذي مثل هول الموت نورش ذا اسفل التمثال الموت نورش ذا اسفل التمثال قرن يخي الدنيا ثاكي ذي العاشق السلم تلم المال أخي الدنيا ثاكي ذي العاشق السلم تلم المال يثراني يمني حوت ثاغد ثيلس ذي الدنيا ثاكي ذي نتنع كلس ورنستو في كراثي دنيني كوني كل ويتساوساس ورنستو في كراثي دنيني كوني كل ويتساوساس ذي سلمنون ويس ثلاثة ذي سلمنون ويس ثلاثة يكرد يارسن ذا شي سنديفتا يكرد يارسن ذا شي سنديفتا يكسي ونا يستاهل لي قلب تسويع ثمثاثا يكسي ونا يستاهل لي قلب تسويع ثمثاثا يثراني يهمي حوت ثاغد ثيلس ذي الدنيا ثاقي ذي نتنع كلس ورنستو في كراثي دنيني كوني كل ويتساوساس ورنستو في كراثي دنيني كوني كل ويتساوساس
سنة عدي غبري في دبو يغيظل مليون سنة عدي غبري في دبو يغيظل أكي قوراني يخفي للحوام ومهبول زقد بعيد ثافاثي صغري ولا تتموقول زقد بعيد ثافاثي صغري ولا تتموقول سعيد الزهر يوثمشو الصروي في لوفا سعيد الزهر يوثر فقي الصروي في لوفا ضيق الماتشي ضمضق العمر سلك ثبورا ضيق الماتشي ضمضق العمر سلك ثبورا مور يتغي مور يتسوق ويخدم يستوفا ببغي غادي الزهور يتخيق ما في بغي يسلو ثمدا ويتغي مور يتسوق ويخدم يستوفا ببغي غادي الزهور يتخيق ما في بغي يسلو ثمدا مليون سارة عبير بريدي دبير يظل أكي بوريدي تخفي للحورم ومهبول زقد بعيد ثافاثي الزهر ولا تتنقول زقد بعيد ثافاثي الزهر ولا تتنقول متروي في عيون والثغر استحصيل متروي في عيون والثغر استحصيل محل غفر وفي وين يخص الورد تميل من حق محل غفر وفي وين يخص الورد تميل من يغفر ثمر صايم سلام يخفو من دل كيس خذله ما يتشكل تسميد قليل من يغفر ثمر صايم سلام يخفو من دل كيس خذله ما يتشكل تسميد قليل مليون سنة عدي بريدي دبو يغيظل أكي قرابي تخفي للحوام ومهبول زقد بعيد ثافاثي الزهر ولا تتموقول زقد بعيد ثافاثي الزهر ولا تتموقول شوف ذا العواجين غضصوين مكوث فهيم شوف ذا العواجين غضصوين إن العالي كريم تشوف فين دير رغيف إن العالي كريم تشوف فين دير رغيف وليك تزين يستوقف عرف الناس مسهرف هما في حكم يسلموت فرفق اسمي كسكدف وليستزين يستوقف عرف الناس مسهرف هما في حكم يسلموت فرفق اسمي كسكدف مليون سارة عبير غريبي دبو يغيظل مليون سارة عبير غريبي دبو يغيظل
سورة ندير الطوفة في البحر الطمزين في النهر قتيل سورة ندير الطوفة في سورة الطيرين نوضع في اليمين ربي كشف عسس عرقت باش تاوين نعوز تنومين لو تسعني الدواز عياطي كيفين كل يتبنت الخيل يطول الغرام والفرز والفلال مقرب الغمزان عياطي كيفين كل يتبنت الخيل يطول الغرام والفرز والفلال يظهرك الحال الزهر يسمان يرقد في الجبل يظهرك الحال الزهر يسمان يرقد في الجبل تسور الدين نوضع في اليمين ربي كشف عسس عرقت بشتاوي نعوز تنومين نعوز تسعني الدواس البحر طير محمل نار نظر فيه الكفاوي تسفين الدين محمل الخيال أنا ستعدي البحر طير محمل نار نظر فيه الكفاوي تسفين الدين محمل وليك يبدون تغرق في السنين ولا كان في بدني وليك يبدون تغرق في السنين ولا كان في بدني في سورة الطيرين ولا في اليمين ربي كشف عسس ربي كشتاوي نعوز تنومين نعوز تسعني الدواس يهديك سبنس مالك ثمانين أيك مشتين وعايش غضب هلومس الموسيقى يعبس يجي يهديك سبنس مالك ثمانين أيك مشتين وعايش غضب هلومس عوست محمول وغايب الشقيل عوست محمول وغايب الشقيل ذي الوعد من ربي ذي النار يجمع يلبس عوست محمول وغايب الشقيل ذي الوعد من ربي ذي النار يجمع يلبس في سورة الطيرين نوضع في اليمين ربي كشف عسس عرقت باش تاوين نعوز تنومين نعوز تسعني ها؟ Merci الله كل الصبح يدني يمك كل
كيف يسوفا ظل كيف معني كفني يبقى من الفار الدنيا الحب يتسلف يزبغن في الديف لكن الصبح يثفى يتميل الديف يلك كان فالكيف يسوفا ظل كيف معني كفني يبقى اسمي ذكرى السوداء أنا كيس وضاري ثمي غيرك عهدا ثمي غيرك غير اسمي ذكرى السوداء أنا كيس وضاري ثمي غيرك عهدا ثمي غيرك غير في الصغر ظلمه زاستمس إلى عفوك حسب فرفيقه في قولنا في الصغر ظلمه زاستمس إلى عفوك حسب فرفيقه النزار يدلف الحب يتسلف يزغري في الديف أكل الصبح الثار يسوف الفريق مع الكهن يرقى غركي غمكن مالي الغاضي ظل ورجي غيثي والحسن ورفي في السوق أفضل غركي غمكن مالي الغاضي ظل ورجي غيثي والحسن ورفي في السوق أفضل زغفت صنديق تكن في القرن تتوكل هكذا يرسل هكذا غدا مهبول زغفت صنديق تكن في القرن تتوكل هكذا يرسل هكذا غدا مهبول النفار الحب يتسلف يزغي في الديف لكن الصبح يثفى كان فالكيف يسوف فالكيف مع الكذب يرقى خلينا من برا نثقي بيدنا يعطيكم الصحة أرثك الفنان إن شاء الله. Kabile
Pouvoir
مثلا وين عطيت تولي مثل الترتيب السكين هذا باش aujourd'hui c'est une journée de commémoration et non pas une journée de célébration. À continuation match Amérique du Nord سووا الكيمياء الأولى هذا كيف السفينة شحال واحد شحال كنسي كيروح للاسفل شحال تيمين الجبل يوكل السكينة مسمية المسلاي السفلات تاع السفلات المدينة دونك نكونوا نسميو سؤالي كعداء فلانا اشو حسينا فلسي كانت ترافور ديال اول ما عيفان غادي رسال يقرا قبالي كورا اشو نسولو يبان on veut écouter nous ne sommes pas des séparatistes, nous sommes des libérateurs. Nous ne sommes pas des séparatistes, nous sommes des libérateurs. Nous ne sommes pas des séparatistes, nous sommes des libérateurs. On veut uniquement libérer la Kabylie et ça ne concerne pas l'Algérie. On veut uniquement libérer la Kabylie. On ne veut pas séparer l'Algérie. Nous sommes des libérateurs, on ne sommes pas des séparatistes. Vive la Kabylie, vive les لا تروق تبدو الذي بيطلع تزيد الصندوق وقت يصنع مليح تصرف لحد نهار تيشرت البطاطا عندنا غير من سير الحل من والاسكا نوالي جنة تزال نوالاسكا انت تزال يميرني نفاق بلي تلوين
إيماني نتسول مي شوي راح الحال أسكواس بلوتار شماغ البلوس شماغ فوق راح تيزيزو حابيلف شماغ أفوقنية الراي ناسك بكس الراي إنك أحمد للجون ناس للجون اسكو ثنيهم من غادي تمثل نانا غادي مولان في 2001 في ندير فين يدا لا ناس كسير الماطو الفرحان الويدنا نوزو يا ريدا مننا السبع نوزو يا ريدا مننا سيزي تبدا دسمي بون 1947 تبدا تحب ساره إذا من تنحل بنارا أما زيغ دم زيغ قبيلة صحيح صحيح دونك ماشي في كوفيد غير حفصن ماشي في رمضان غير حفصن يوكنا الناس نلحو يوكنا الناس اتنينيو كونتر لوبلي دونك كنت سيارة أثبتنا لي كموثن لي 2001 كنت سيارة تلاوين وما جا يكترون تيكا ديك تجلن مشطوحين دونك الساكي سيت ان دوفوار الساكي سيت ان دوفوار دو ميموار سكان السد ديال السميتي الماتش ديال فافري 2001 تاسك علينا مزيان سينال وطاس ودناد شوالي بالنا كنا ساكن تمني تصور بيني ثم روبيس تصور ما تقبلي لكن يبغى نربح مثلي مرتب سكن على الماتش ديال موريال الماتش كان 17 aussi l'organisateur de la mission de paix, je suis heureux d'avoir été invité ici aujourd'hui pour commémorer ces marches qui ont été marquantes dans l'histoire de la Kabylie. Et mon désir est de souligner l'apport des femmes dans la société kabyle. Ce sont les plus grandes martyrs de toute cette oppression. Nos grands-mères, nos mères, nos sœurs souffrent de pouvoir exprimer leurs besoins dans leur langue. C'est un cri de liberté de leurs enfants. Et c'est ce cri des peuples autochtones ici. Je préfère écho parmi vous aujourd'hui pour qu'on puisse avoir un lien dans la maternité, dans le lien maternel qui nous attache à la mère. Merci.
وانتي وكينا السفرن ازار بنسن السفرن تيفليا يوجدوا دمازيغ دولة قبايلية إيه ولاش تاتوش ديني ولاش تاتوش ولاش تاتوش ولاش تاتوش أقرأ أرض بورتنا 20 إبريل أكثر من تمسايا الغيو أمشتينو يروح على 20 إبريل 80 اسمي في بورتاين سبيطار تيزوزو وزني ذمن ديال ثدار تقبيلي وزني ذمن برا ونا 20 إبريل 80 بوينا راونا على الحبس وسنتن ils ont violé l'enceinte universitaire عاود ناس 81 ذي في قايث لا ميم شوز لو ميم سيناريو واثنين المذن واثنين خدامن واثنين تلاوين واثنين مغارن واثنين راش بوين مولانا بوين ثمثنا بوين تنا الحبس 85 كيف نروح دابا نروح على كل سكواس نزمر الدنيا 20 فبراير هكذا ياك ني تسقسي غاك نوك سلام سقسي تما نون ولات لي زارشيف اسكي لا واس 20 فبراير سي 80 راه ساقي إذ ونسوثارا إذ بنا راونا استثناء استثمتنا على الحبس 2001 وتنصرصني الكيرا غيتساغنا الروسي تساغني الامريكي تساغني ولا روذا نساغنا وثنا راونا ils ont osé utiliser les armes de guerre pour assassiner nos enfants كسند يون الجاني بليسي كسنتي دي لومبيلونس تمنى الصرصاص زاد المولانيس زاد وثمثنيس زاد لي سيكوريستني اي قلت قراوك هاي مثلا ce n'est pas pour enfoncer le clou ما تكنا دسمكتيا ما تكنا نسوالا الديسكوراكي كلاس وثنا كلاس حقرنا الساكي اخلاق ذاكي اكنا دينيني سكسيات تساون ثمورت القبايل ثمورت القبايليت اتدو كفريد يسار تيمون انتيس اتسمكتيا مثلا تيستمثين اون انيكدوت يعاشا كاين ذاكي سي با اون انيكدوت سي ان في عاشا في كاين ذاكي الكندا اسمين الحو ذاكي 2001 هي السمانه نخدم السنه في 3 تكريوين ابريدين نشير بروكايا دينا السونتر فيليا هي دينا اسمين تسزر نسوال اثمورا مدنيك لانوك بمدار اكنا دوالين الفطر براونا ذي لي ليسيان ذي لي كوليجيان لي زونيفرسيتير ستيرين في اللسن نصرصاص يميرني سقطعنا ذي لي زالجيريان يغدي تسقطع عن سرقي منها Mon discours aujourd'hui, ce n'est pas pour enfoncer le clou, ni pour agrandir le fossé qui l'un Le fait que je voudrais rappeler ici, c'est celui de la presse canadienne, c'est celui des journalistes et des journaux, des médias. En 2001, Jean Chrétien, qui était Premier ministre du Canada, est en visite en Algérie. Il y avait plus de 80 morts. Et la semaine, il y a Jean Chrétien. À son retour à Arzagui,
nous avions interpellé son attaché de presse. Nikinistin Mediwig Msreyan Dies, Iris, la porte-parole du comité pan-canadien pour soutenir et se solidariser avec la Kabylie. Msreya Iris, Verden, dans la même semaine. هذا مثلا هذه السماثين يبغى مثل الحياة الميدينا نكيني أمسير الكحل ورياضيني دنا داروا. Donc ça nous donne une image de c'est quoi un journaliste, même dans des pays développés, dans des pays libres. Un journaliste est bon, Hermidina, je suis un attaché de presse du Premier ministre, Ouriad Kanaini Dina. Yugar, Midharsa, Eringaro, Orisangaro, إنه لشم كان ندار دارو une petite phrase. Actuellement que le journal La Presse نشتبه. إيش تقدر تقول؟ ودي فرام كان ندار دمسري أفرّونا أفيها مننا. أيث مثلا ذي السنتين أتيتفكر صور d'optimisme صور ورن الحور. أكنو تسيرين ترى ذي كتساوم. أكنو ترى جواري فرانيين. أكنو ترى جواري الميديا. أكنو ترى جواري وين غادي تنافس. ذم كنا رجلا قنصف التمورثنا. Nous devons construire notre pays, notre indépendance. Sans indépendance, كولاس قواسات نسوالن نسرو. بعد نبغي ثيمون نتنا يلاس قواسات سوينا ونا غير الحبس. يلاس قواسات النقم يلاس قواس نكوني هاد نسوي ثيم حرمين نتبضني لا pouvoir assassin pouvoir assassin. On ne parle plus de pouvoir. C'est un autre pays. L'Algérie pour nous c'est un autre pays. Ce n'est plus notre pays. Nous ne sommes plus concernés. تمر ذا قبيليت ما إلا قيمة ذاك كاع البوفوار الجيريان تقيميل في ذاك كاع اني لا با لوان elle va rester tout le temps une petite région agressée chaque jour à chaque fois qu'ils veulent régler un problème entre eux à chaque fois qu'ils veulent régler une situation عندنا ناس خنون سنراونا كنا نتفا نقال ابا لو بوفوار كريمينال وين فيه ايش مثلا أكونين سنوبنا أكادو سموك أرضاكي أعطيك مشيت تسمي هاد الصغرة تقبيلي تبدر تمور تقبيلي أرمين ساعة الصغرة أرمين ساعة ناي أرمين ساعة بارلمون أرمين ساعة بريزيدون أرمين ساعة غوفرنمون ثان ميرد نوان ساعة تسمي إلى الناسيونال
سوسدا هذه نير تنمير الدعمار ولك لنا فوق لا كورديناسيون ماك امريك دو نور تنمير ثمام لي تيمونياج كو تو فيان دابورتي دونك سي فون بيرميتي هضره كاس فرنسيس تكون شاعين في كاون ولاش فلاس تستو تقبيلي ثلاث كمال ذا انا غدي بولا السهر ذا ماشي يعني بغات تهضر كيف لاس اشكون الصوت غير العمر مسلات فلاس دعمار مسلات فلاس المسنول كيف غاد مسلا فيهم باول كان وتسعدي اول ايوا ذاك قلان كوم انترفونون Ainsi, je fais ça, nous devons parler sur la Kabylie. Nous devons parler sur le futur de la Kabylie. Ainsi, je fais ça, à nos jours, nous devons tous être unis. Pourquoi? Pour d'abord libérer de la Kabylie. Quand on parle en français, il y en a des gens qui nous reprochent cette chose. Ils nous disent, vous luttez pour la Kabylie libre et indépendante et vous ne parlez pas votre langue. On maîtrise notre langue maternelle comme il se doit. Mais si vraiment on veut préserver cette langue, si vraiment on veut préserver notre culture, nous devons d'abord avoir un État libre et indépendant. Nous ne pouvons pas préserver notre langue, nous ne pouvons pas préserver notre culture, nous ne pouvons plus préserver notre tradition si nous n'avons pas un État libre et indépendant. Ma dernière phrase et je passe la parole aux intervenants. Pour les gens qui nous insultent, nous ne sommes pas des séparatistes, nous sommes des libérateurs. Il faut bien lire entre les lignes, il faut bien comprendre les concepts. Nous ne voulons pas, en aucun cas, séparer l'Algérie parce qu'il ne nous concerne pas. Nous voulons uniquement libérer notre patrie, libérer notre Kabylie. Vive la Kabylie libre et indépendante. Madame Zahra Boukersi a la déclaration de la coordination MAC Amérique du Nord. أمسنا ولا الغرم أثناء كيم تيجي مسات الغرم أكيد قوي مهاي. ثاني مثل. أسف لو لك مثلا لكن غاسا كاني سالفرحي دوسي غابداكي خاطر تلفسوس تم زواروس تلفسوس 80 تفيد étudiante à la fac centrale d'Alger. Donc السنة 20 يفري la marche de la place du 1er mai à Alger. La police algérienne تغليت في لنا أكني دغلين ورزازن نكوني ورزازن القرار غورنا حبسن أراش حبسن تحدالين. Et donc comme je le disais tout à l'heure à quelqu'un, c'était un mauvais souvenir pour moi, mais en même temps ça ouvre un petit peu la perspective pour nous les Kabyles. Parce que ça nous promet, surtout quand je vois une jeunesse parmi nous, une jeunesse qui va évidemment reprendre le flambeau de ce qui a été fait depuis 1980. Voici la déclaration donc de la coordination Macanavad Amérique du Nord. Un peuple pacifique, fier, debout et en colère. Le sens des printemps kabyles. Nous commémorons cette semaine les événements des printemps kabyles 1980, 1981, 2001. Et à cette occasion, nous réaffirmons notre devoir sacré pour empêcher les violeurs de mémoire de récupérer les dates historiques, repères et les symboles du combat de la Kabylie pour la liberté. Il n'est pas question de laisser aussi ces fossoyeurs du serment de Oulesh Smahoulesh agir pour s'accaparer les nobles sacrifices du peuple kabyle et de les offrir comme la dot de soumission au profit des tueurs des jeunes kabyles de 2001. Le peuple kabyle a, de tout temps, combattu les injustices et n'acceptera jamais qu'on lui impose des conditions de vie humiliantes et dégradantes. C'est un peuple debout, fier et en marche, car sa force de résistance lui permet de venir à bout de tous les complots d'asservissement. Sa capacité de résilience lui donne une force constante et inébranlable pour déjouer les plans d'aliénation dont le but ultime reste son extinction, comme c'est le cas pour certains peuples amazirs, frères d'Afrique du Nord. Le peuple kabyle, qui s'est pleinement investi dans la guerre d'Algérie contre la France, a toujours privilégié la voie pacifique plutôt que celle des armes, y compris quand il se trouve en situation de légitime défense, comme ce fut le cas pendant les printemps 1980, 1981 et durant le printemps meurtrier de 2001.
Les Kabyles ont été les seuls dans les années 70 et 80 à se soulever régulièrement pour défier la junte militaire algérienne aux commandes depuis 1962. Les grandes manifestations d'avril 1980 ont provoqué le premier séisme politique qui a fissuré les fondations du temple de la dictature algérienne. Les répliques de cette secousse de grande amplitude politique continuent d'ailleurs de se produire à ce jour dans toute l'Afrique du Nord et bien au-delà. Cette contestation politique kabyle qui s'oppose au pouvoir despotique d'Alger a atteint son apogée lors des événements du printemps 2001, événements durant lesquels la gendarmerie algérienne a tiré avec des armes de guerre sur les jeunes Kabyles, tuant 128 d'entre eux et handicapant des milliers d'autres. Ce massacre, bien documenté dans le rapport officiel de feu Maître Issaad, ne laisse aucun doute sur le caractère prémédité de cette tuerie et la volonté d'écraser ces jeunes manifestants pacifiques kabyles. L'auteur du rapport d'enquête a résumé ainsi ce qui s'est passé. On a donné l'ordre de tirer, mais pourquoi n'a-t-on pas donné l'ordre d'arrêter? Rupture irréversible avec l'Algérie coloniale. La mort des 128 jeunes Kabyles et les milliers d'handicapés en 2001 a été le traumatisme de trop qui a fait prendre conscience au peuple kabyle qu'il ne peut endurer indéfiniment les assauts meurtriers du pouvoir criminel d'Alger. Le peuple kabyle vit encore l'assassinat volontaire de ces jeunes innocents comme un choc psychologique collectif grave qu'il ne peut oublier. D'autant plus que les responsables politiques algériens, derrière cette tuerie, sont restés impunis et n'ont jamais été inquiétés. Cette humiliation de plus a définitivement scellé le sort de la relation Kabylie-Algérie. Et depuis, grâce au MAC, le peuple kabyle réalise qu'il est tout simplement colonisé et que c'est à lui seul, de changer les conditions de sa vie en prenant son destin en main, dans le respect du droit et des traités internationaux. Le silence des médias et l'indifférence des États démocratiques. Le peuple kabyle affronte pacifiquement en ce moment et dans l'indifférence générale des médias du monde la machine répressive de l'État algérien qui continue d'agir dans l'impunité la plus totale. Le silence des instances internationales et l'absence des pressions des gouvernements dits démocratiques sont interprétés par le pouvoir algérien colonial comme un encouragement à ces agressions cycliques contre le peuple kabyle. Nous interpellons solennellement les médias internationaux et les professionnels de l'information afin qu'ils rendent compte de la situation d'oppression, d'injustice et de violence auquel est soumis le peuple kabyle afin de lui éviter un génocide qui ne dit pas son nom. La lutte qu'il mène pacifiquement pour son indépendance mérite que le monde entier en soit informé et pris à témoin. Le peuple kabyle appelle une fois de plus les organisations internationales des droits de l'homme et les gouvernements démocratiques à réagir pour faire barrage à la dictature algérienne qui se trouve juste aux portes de l'Europe et qui, au vu de l'instabilité permanente qui y règne, pourrait être une menace pour toute la région, voire au-delà. L'indifférence des États face au harcèlement, aux persécutions et aux crimes dont est victime le peuple kabyle de la part du régime colonialiste d'Alger nous interpelle tous, notamment les centaines de milliers, voire les millions de citoyens kabyles de la diaspora à travers le monde. Nous nous sentons directement concernés par les souffrances des nôtres et sommes déterminés à faire entendre notre voix. L'engagement du MAC envers le peuple kabyle. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, représentant légitime du peuple kabyle, en dépit de toutes les exactions, les humiliations, les intimidations et harcèlements policiers et judiciaires qu'endurent ces activistes au quotidien, réaffirme son caractère pacifique et ne tombera jamais dans le piège de la violence de l'État colonial algérien. Nous, les indépendantistes kabyles, nous faisons au monde entier le serment de Jma'limen, qui signifie, au nom de toutes les croyances, de poursuivre notre lutte pacifique,
quelles que soient les embûches dressées par le régime colonial algérien et quelles que soient les complicités des États étrangers qui attendent en échange de juteuses contreparties économiques. Il fait du recouvrement de la liberté spoliée au peuple kabyle en 1857 sa priorité nationale. La Kabylie constitue le prolongement du monde civilisé, laïque, moderne et respectueux des droits de l'homme. Elle s'érige en bouclier qui protège la démocratie dans une région du monde très affectée par la barbarie religieuse, l'obscurantisme et la régression de l'humanité. Ignorer ce constat et refuser de voir la réalité de la Kabylie vous expose, met vos peuples en danger et vous porterez l'entière responsabilité face à l'histoire. Je répéterai la dernière phrase, Ignorer ce constat et refuser de voir la réalité que la Kabylie vous expose, met vos peuples en danger et vous en porterez l'entière responsabilité face à l'histoire. Vive la Kabylie libre et indépendante. Signé la coordination du MAC de l'Amérique du Nord. تزورا دينيغ تنمير ثوذي ديسوجدني وذيك قدشن ثملي لي سبوساكيو الفرح يمقرغ لو بوبل كابيل mais qui ne s'exerce spécialement pour rendre hommage à la jeunesse kabyle, la jeunesse qui démontre chaque jour un peu plus son éveil, l'éveil d'une conscience collective. Les jeunes kabyles soura نتزوخو يسن خاطر نسكل فلاسن إمي فاقن ذاك أدابو غزايري يفكس ديوا كنا غيمحو فاقن بليك ثمور تقبيلي ذايلنا وإذا غيقارن لي سيباراتيست نغمشي كذا تسمينا كغلطان خاطر نكون لي دي بروسايور nous sommes des libérateurs on veut la Kabylie pour les Kabyles أدينا سيباراتور وين أنا دياوين أضراني غادي يحكم في ثمورتنا نكون يغدارونا غير نبغى غادي يحكم أنت مورتنسن عندها إلى السيباراتيزم ذاكيا دونك أسني ما غاتصاصي نغماسن إلا نديت مورث أما كتزرا ما تسفرين خاطر غرسن لو سامبل فيت دو بورتي لو درابو كابيل أنايا قبايلي غادي رفضنا أنايا قبايلي أتي تشندي الحبس أتسني مرا ثيواشو لي نسني صبران أي تسفرين يالاس أتسني مرا ماشي كيا يغلي أسني مراغلي بريزونيين هكا تبدا غاسي كيما كتسوالي من ناس حمزيه جمال زعيم وكي كي ريزيست ام كيسينا معتوب الناس ils préfèrent mourir pour leurs idées que de vieillesse et de lassitude إيه ما كتوالم لي جون تورا خملني غالنسن وير سوكدي هو تقعد نارا سوكدي غادي انت غير تقعد نتورا ونقعد يون وكي مع مازال سوثور تقدافو غامهرسان لا ليبرتي وكي غلطان إلا خدو غال سافرين تليلي سافرين نيسا نكوني l'état kabyle on le veut un état libre et indépendant basé sur des fondements l'عناية قبيليت basé sur des règles internationales donc ماشي ذا صغير اي كيزمر ديالي ما إلا يليوات هذا شمال غالنيس وسيقار دايكي كان يغيقونين تنمرسنون أزف الأول أزف لكود ثمير ثم قرات يكون وين كل مثيل ديوسان غير في الحين ديال بوساكين يتسوجد في مسدس الماك من الدينار أكن أدن سمكتيا تفسوث ثبركات جوج آلاف ونيون أو تفسوث من 80 تفسوث المزيرة le MAC c'est une épopée 20 سنة ياكينيوم ألا ضا ناضح التصير سيقارن باللي شغل دلاب هي تمثلنا في سماثين لانديبوندون سي بروش إلي بروش بيسك نكون نسفدد إما نغ أكن أد نسد ستامورث
أنا فاض يخدم دي صنفارن يا دي صغا يثقف إليث سواناي sa carte d'identité. C'est le gouvernement provisoire. C'est le Parlement. Et puis, bientôt, je vous annonce. Je vais vous annoncer ذاكيا باللي 20 أفريل ذاكيا أدفع 8 تمور ثقفيليث. Le projet de société NIM هي فين تمسلاي المدة أنا 20 سنة ياكيا هذه توكتب داخل 8 ثاكيا أقفايليت قفايليث أظزرن ذا شوثن أظزرن ذا شو يتسمور ثنسن وأظزرن ذا شو غيتسارجونا الزداد تنمير أول يوم كارو il y a une plateforme de vote électronique. Nous allons commencer le référendum. Le référendum est Sénégal. Donc il y a toute une plateforme de vote électronique. Alors il faut mettre سوالي ما تسكري ما كانت فوطيم. وكنا نفوطي أكل من الله. غف مرثنا. Sur la base de la constitution guérale du Fournette مثلا ذاني صفراحا ولا وندينا أريد بس النظام. Vous avez annoncé le référendum électronique qui sera bientôt. vive la Kabylie libre et indépendante. بلا ما طلع في الأول نكون نبغى غير تجميل تداغن. يويدنا في ذيك قرشن يقرف نتا قبيلي ذاك اللي كندا ذا 20 30 سنة قاعدين. قرشنا في قبيلي جالس تسدنا تسعدي ذي حموده لا ريبريزونتونت لا بريزيدونت لا تروب تفسود أول ما أتسدى أرديه هنا أرديه هنا. ثلاثة دقائق. إيه كنت عندي غاسلة. معليش أيمن. المرة في الأول أسلم نوال غادا ينسفراحن مع الوالك ياكيا القبايلة كنتوك للدسة تيكت من زودي وأنا غنشتكي قبايليين فغند أفت قبايلين. الساكيا نزمر نسميها تفسود 2021. أتماكي عبد فسودين اللي عندنا أنا كيري بغي غادر تجميل يبغى الناس لو كنت يفغن 2000 دي فسود 80 دي 2001 وقال الموثان ناس اللي يرحم ربي غادي يصبر ربي دي واش اللي نسال مثل قبالك كي كندا إلا نكمل هكا كيمبورت لي ديفيرجونس بوليتيك نسعى ماشي هذا غير فرقا إمي دي قبايليين يركن ليها مي إلا ثمسلاي تقبايليث ثمورث تقبايليث هذا خص السمليل تينا هذا غادي تساوين ما يلي تاكا لي زوكازيون يشبان ثيكيا إذ هاد المقنب لنا هكا زدات إبرانيين زدات راديو كندا زدات لي جورناليست إلا غادي تروحو سواطاس نكينا غادا ويا الرز ضربنا رجينا نطاس ما نخدمو الكوراج روح غدا الساكية إلمن تقبايليث ثنايا والكما بقات الهوا دابا مسروحة الناس اللي تجدغ الهوا انا غادي نفل نكاظ روحها الناس داغن الصباح كيما ولكن داكو هذا شي دسني غا كاين ناس ما يشرق دا السيطيج سك تقبايلي اتناوي ايه كاين ربع تقبايلي اتناوي ما ماشي اسكا تنمير في مماسة أرزاق ليس عندنا بلا ما طلع داري في الاول انه غادي يتم هذا الشيء قدشن ذاك اللي تمر ذاك هذا تلك شقار شن تقبيلي ذاك اللي هو ذي حي لكن مساء فاروج قاسين اتقرب ذاك ما ولاش في الناس ازف الاول اسكي يعدك انك يوسق سنفتي اهت الى قدنا في اول النظام وكني كانت
استنفتي وين يظهران مزروي تسودرت اليقبيليين هذا راه تجميلت ومزيان يقرب دسن الكيرة تخدم القبايل ماشي تفسوين اسكار انا ويتي للي اسناها في الصحه نسفوكيل اون با فيتين اون با كوميموري تفسوين كيم بغا كان دوغالغ فين يعني تمثلت امارك قران تمورت القبايل ساعات وثلاث ساعات تمورت القبايل توكلال وغير ندوز لايف كناتي دي في كيوان انا اتصلت غير غار دازن تمثلت نتمرت القبايل ساعات داكيني تمثلت نتمثلي تمثلت كوكال اكل ذاك لنا سوان سايننا تمثليت ذلاوان القبايليين تساوني زرفان نسن دي ثمور تنسن c'est un modèle de société in vrai نكونير أذكى on va pas construire أي مقارن contre les peuples nérons يقدوز النمني الزيريين لا معنى نبغى ثوذر إن كونير ثوذر في الليل أتساوني زرفان نسن أيوا كنيكاف ولاد نكونيا اني يدير امي غرفان النظام شكر وكلان القبايل اين في ثودر ثاقيني كانت اللي خطر نفس القران وثن ديال الحبس ويتوانفا اكا من كنا كذاكيني كاد اقلع خدميت مورا مدن خاص نساعتي لينا الا وين بصح اذن بوي لا معنى الا وين ديالنا كيسيسين الزمان انا عيوان تمورت القبايل السلام في اللي هذا تفغن ماذا قلنا في فوز ولاد نكوني وإذا يتوش وإذا كي ديال الحبس ام ازايم ام مصابيه يقلان ديالنا كي ديال الحبس وإذا مرة إبين خطر كان ذي قبايليين خطر ويا النظام إلا وين راه يوثن فلاسن ثمورت الجزائر كل حراكة يوثن فلاسن لا معنى نكوني أنوث غافي مع ناسنا تنمرتنون المرتم السوسدان ذول يكشمل الأول بلا ما أطراف الأول داغن السولة عزيز ريبريزونتون دو سونتر أقبالي دو مونريال كان أول راه كيلزم فو ديزانفيكتي دابور فالمرتك السوسدان إي فوز افي 3 مينوت 3 دقائق الزول في الاول كاع قال نورماس قبيلين مونريال لو كام سونتر قبيلين مونريال دونك سيسم لو كام نكوني نارد الصوفنا نارد في تغريه ديال دوكنا المكان هذا لاميريك دو نور ايتيكليه كيا نارد ديال الصوفنا خاطر تقبيلي دي الساولن عندي ثلاث قبايلي ثاني ليا فينا ولا في الكونيا ذا سمحتي نتفسيوي 81 دي فكايات في 2001 ذا ذا سمحتي ندنف ادنيني يتواشولين بيقادو يكتوانغان امك 2001 وإذا تواحبسن وإذا بليسين داغنا نتواجرحن ادنيني بلي كانت نكون يقلا غير 8 سن وديرنا ونتسارع باش ماشي داراو سنين غلين داراو نهار كيغلين داراو نهار كيتواجرحن داراو نهار كيتواحبسن دونك سيس من الكام نرد ديرنا ادنيني اون فا دينونسي ويقاذ اكسوس من زلون ميرتا كيني يتسغلين اما اللي ديمقراط زعما الديمقراط نكون يساوي لا سلام كداينو بحرير يسني ساوى مساس الواي يوثاوش زي غنا لي ديمقراط كيتراني ناس نتلاغنا في تبدوث معنا تختارين وداريلين الفما قلنا رايلين نكوني الشغل كاز مدنيني بلي كات وتسعين كرا يخدمن في تبدوث ويدي اللي غادي تناغنا في زرفان بومدان في زرفان بومدان الا قد اترتي لي ظهر ثما يا اليون يا وين يتوحقرن يا الوين يدي يستخدمن فلاس الباطل دونك نكونيا دونك اون فا دينونس هاشتاغي كويكاداكيا دارنا اون انتربال لي ميديا اما مورث اما دا لي ميديا انترناسيونو تغمسات في كراغلان ايواكن دار الوهين سن اروين يقدرون اللي ثمور تقبيلي خاطر سكواساكيا يسعى مازال نسعى غير محباس تواحد السن اما لوناس حمزيه اما ازايم اما قدود مزيان النظام
لما بابا نجار ذيك المزار دونك نكون خراب ولا نبدا إلا يونس وحباس غاف اللي نس يتنادين في اللي بدوديس يتوحبس غاف اللي نس يعني اللي غاف ثمينس غاف غير غريبيسيس ويقال غدي بد ويقال دي كاثن دي هنا الكوز نتجريون هو كان قارنتي دي مزورانا قارنا زكوير دات النيف سكلمين دات الحيف رنون دات بالسيف هاد دونا تقرص ترميرتك ستوسدا سورتو في التفير داك تنكاروت ويا خالد نشوف الناس حبسين كمال صايم تشكلي وانا راه ديرين الفافرين قبل ما شو يدير سهل على الكوفيد نعرف هكذا لا فرق لا با بوليس الزلف الاول اسولا دمورا اولا مزوار ومن زوات دينير هادي ديريكتومون سكول اسنيني غثاني ميرتي القبايلي ديال انتيغاريا En fin de compte, les Qbaïlis ne sont pas dus. Mais elles font des traditions de commémoration de nos parents. Mais elles font des Qbaïlis, nous sommes très contents de la réussite de cette marche, les organisateurs, les Moussons, les Qbaïlis, Mara. Parce que 3 minutes mais je vais profiter les marches du 20 avril c'est l'université. Maouli Chorolif. Elle qui de la diaspora ras يوارهم شوها غاس نزرب اللي نسال يجي ترمينا كون يتحبسن غاس يوار تلميذ وين نخدم ذي ثمورت مي il faut que la marche du 20 avril réussisse هاد نجار تغري بارتو القبايل ما شوريف صبحت لما زريش التحدي نغا هاولينا تلميذ نوان امو السنة le combat n'a été évolué. On commence à dire la première étape pour Moussouna, c'est la conscientisation, les marches, etc. De la soyez serein. Le GPK, Farhat Mazri Moulin, que le GPK il fait un très très bon travail. Nous sommes des jeunes, des intellectuels qui font un très bon travail de recherche. Le système éducatif, la Kabylie de demain, le système juridique. Dans tous les domaines. On n'a pas le temps de donner tous les détails, mais on fait un très très bon travail. On prépare une constitution. Mais Farhat Mehnir, il est en train de laisser des assises, des acquis pour la nouvelle génération. Nous avons un drapeau kabyle, nous avons un gouvernement provisoire, nous avons l'hymne national, nous avons l'équipe nationale, on prépare la constitution, nous avons le parlement. Et croyez-moi, les jeunes nerfs du GPK, il faut un très très bon travail. Jusqu'à est-ce que tu demandes pour l'opinion internationale, qu'est-ce que tu vas proposer? Tu vas proposer la Kabylie de demain. Avec quoi? Croyez-moi, faites confiance au GPK. On n'est pas obligé de nous souffrir au public à chaque demanture. Mais il faut un très très bon travail. C'est le meilleur système éducatif que le monde. Le combat évolue. D'ici demain, s'il vous plaît, personne, je le dis, je le redis, ne peut remettre en cause le travail du GPK. Heureusement, ils sont là avec nous. Mahmoud Chibri, Amghanas, non. Alors, on va 3 minutes. روح
Donc aujourd'hui, nous remercions toutes les personnes qui ont répondu. C'est vraiment un plaisir de voir ce beau monde. Donc, toujours. Donc, cette commémoration de double anniversaire de 80 et 2001, passons pour 81, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la lutte. Oui, la lutte pour une Kabylie indépendante. Les gens qui ont combattu, qui ont été assassinés en 2001, ce n'est pas pour une Algérie plurielle, c'est faux, c'est pour une Kabylie libre et indépendante. Il y a un signe majeur. Si on parle du départ de la gendarmerie en 2001, c'est quoi cette définition-là? Est-ce que c'est une décolonisation ou pas? Le départ de la gendarmerie. La gendarmerie algérienne, c'est une institution de l'État colonial algérien. Donc, qui ont détourné, qui n'ont pas pu les aspirations du peuple algérien, la société profonde kabyle qui demande son indépendance. Depuis l'assassinat le premier assassinat en 18 février, demain c'est son anniversaire, de l'assassinat de Germain Massinissa. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, en 2021, il y avait un assassinat d'une fille décapitée par son père. Ce n'est pas un jugement, mais c'est juste une victime collatérale concernant le système algérien. En 2001, ce père-là, il a été libéré le 14 juin 2001 pour jouer la zizanie à Alger. Ce même personnage, son fils, il a assassiné son fils. Son fils a été assassiné en 2001, jusqu'à 2021, pour comprendre le marasme et le système algérien, comment il procède pour terroriser la société kabyle. Mais la société kabyle est toujours debout. Donc, ici aujourd'hui, nous sommes ici, et beaucoup plus pour ne pas tarder sur un constat, parce que c'est bien, ils ont presque tout dit, mais aujourd'hui, nous sommes ici pour dénoncer le blackout des organisations internationales, les médias lourds internationaux, à l'image de Radio-Canada. Ici, c'est le siège de Radio-Canada. Elle fait partie de ce blackout. Toutes les organisations internationales, sous prétexte de la légalité internationale, elles ont fait la sourderie sur la question kabyle. Et depuis extant, ils veulent que, nous savons tous que les puissances étrangères, elles vont tout que. Par exemple, l'Algérie en tant que système, pour eux, que l'Algérie c'est un facteur de stabilisation. C'est pour ça qu'ils font le blackout pour des intérêts internationaux. Mais non, l'Algérie ce n'est pas un facteur de stabilisation. La Kabylie, oui, c'est un facteur de stabilisation. Si on aura cette indépendance. 3 secondes. Donc, on incrimine, mais nous demandons d'ici de Québec que le système international des droits de l'homme et des organisations vont faire au moins un effort de libérer les peuples, de faire réformer cette loi en 1945 qui a été figée depuis. C'est ça le problème. Un peuple, il mérite d'être libre. Il n'est pas soumis à une déclaration. Il n'est pas soumis à une déclaration. Un peuple autochtone, il n'est pas soumis à une déclaration. Si vous assumerez la responsabilité demain, si la Kabylie déclarera son indépendance unilatéralement. Sinon, si vous faites la sourderie, de toutes les façons, la Kabylie aura son indépendance, on va la déclarer officiellement. Que la Kabylie va indéfiniment favoriser la langue et la culture française si la France officielle continue d'ignorer le poids politique et démographique de la population kabyle dans l'Hexagone ou ailleurs. Par la voix du président du GPK, la Kabylie est disposée à intégrer l'organisation de la francophonie pour y jouer un rôle majeur afin qu'elle devienne la francophonie des peuples et non une organisation dans laquelle siègent certains représentants d'États mal élus ou peu souciés des intérêts de leur peuple. Il faut pour cela assainir le contentieux historique avec la Kabylie en l'aidant à organiser un référendum d'autodétermination pour le recouvrement de sa liberté perdue justement contre la France en 1857.
L'annexion de la Kabylie aux anciens territoires français a été un acte historique, illégal, qu'il faut absolument corriger pour entrevoir une perspective heureuse et mutuellement avantageuse pour les peuples français et kabyles. Voilà en gros ce que j'ai voulu ajouter aux différentes interventions faites par mes compagnons et je vous remercie de votre attention. Je termine mon intervention par cette belle sentence du président du MAC GPK. Notre vengeance sera notre indépendance. Vive la Kabylie libre et indépendante. Gloire à nos 128 jeunes tués en 2001 aux milliers d'handicapés. Merci. أقرأ أرثبورتنا 20 إبريل الكثير من المسايا الغيو امشتينو يروح على 20 إبريل 80 اسمي أفوبورتاين سبيطار تيزوزو وزني ذمن ديال الثدار تقبيلي وزني ذمن براونا 20 إبريل 80 بوين راونا على الحبس وسنتن ils ont violé l'enceinte universitaire عاود ناس 81 ذي في كيف لا ميم شوز لو ميم سيناريو واثنين المذن واثنين خدامن واثنين تلاوين واثنين مغارون واثنين راش بوين مولانا بوين ثمثلنا بوين تنا الحبس 85 كيف نروح داب نروح على كل سكواس نزمر الدنيا 20 فبراير هكذا جايبني تسقسي غاك نوك سلام سقسي تما نون وليت لي زارشي اتكلا واس 20 فبراير سي 80 راساكي إذ ونسوثارا إذ بوينا راونا استثناء استمثنا الحبس 2001 وسنصرصا صرصصني الكيرا غير تسعنا الروسي تسعني الامريكاني تسعني ولا رودا نساندر وثنا راونا ils ont osé utiliser les armes de guerre pour assassiner nos enfants كسن ديون الجانب ليسي كسن تيدي لومبيلونس تمنى الصرصاص زاد مورانيس زاد وثمثنيس زاد لي سيكوريستني اي قد قراوك عيد مثلا ce n'est pas pour enfoncer le clou ما تشكنا دسمكتيا ما تشكنا دنسوارا ديسكوراكي كلاس وثنا كلاس حقرنا الساكي اخلاق ذاكي اكنا دينيني سكسيات تساون ثمورت القبايل ثمورت القبايليت اتدو كفريد يسار ديمون انتيس اتسمكتيا عيد مثلا دي 60 une anecdote يا عاشا كاين ذاكي سي با une anecdote c'est un fait عاشا في كاين ذاكي الكندا اسمي اللحو ذاكي 2001 هي السمانه نخدم السنه في 3 تكريوين ابريدين نشير بروكا يدينا سونتر فيليا يدينا اسمي نتزر نسوال اثمورا مدنيك لانوك مدار اكنا دوالين الفطر براونا دي لي ليسيان دي لي كوليجيان لي يونيفرسيتير ستيرين في اللاس نصرصاص يميرني تسقطعنا لي زالجيريان يغدي تسقطع نسرقي منها mon discours aujourd'hui ce n'est pas pour enfoncer le clou ni pour agrandir le fossé qui l'endiarana yelsen. Le fait que je voudrais rappeler ici, c'est celui de la presse canadienne, c'est celui des journalistes et des journaux, des médias. En 2001, Jean Chrétien, qui était Premier ministre du Canada, il rend visite en Algérie, il y avait plus de 80 morts, et la semaine, il y a Jean Chrétien. À son retour à Arzagui, nous avions interpellé son attaché de presse. Il est porte-parole du comité pan-canadien pour soutenir et se solidariser avec la Kabylie. Dans la même semaine, donc ça nous donne une image de c'est quoi un journaliste, même dans des pays développés, dans des pays libres. Un journaliste est bon, je suis un attaché de presse du Premier ministre, une petite phrase. Actuellement, le journal La Presse, ودي فرام كان عندنا دي مسري فررونا افيها مننا هي مثلا دي السماتين تتفكا صور دوبتيميزم صور ورون الحو اكنو تسيرين ثلاثه كتساوم اكنو تراجوري فرانيين اكنو تراجوري الميديا اكنو تراجوري وين غادي في التنافس اذا كنا رجلا كنسف التمورثنا
Nous devons construire notre pays, notre indépendance. Sans indépendance, كل سقاسة نسوانا نسرو. بعد نبغي ثيمون نتنا يلا سقاسة سوانا رونا غير الحبس. يلا سقاسة النقم يلا سقاسة نكوني هاد نسوي ثيم حرمين نتفضني لا pouvoir assassin pouvoir assassin. On ne parle plus de pouvoir. C'est un autre pays. L'Algérie pour nous c'est un autre pays. Ce n'est plus notre pays. Nous ne sommes plus concernés. تمر ذاك فايليت ما إلا قيمة نتضاك كاع البوفوار الجزائريين يتقيمي في ذاك كاع إني لا با لوان elle va rester tout le temps une petite région agressée chaque jour à chaque fois qu'ils veulent régler un problème entre eux à chaque fois qu'ils veulent régler une situation عندنا ناس خنون سنراونا نكون هاد نتفا نقال أبا le pouvoir criminel وين فيه مثلا أكوني نسنوبنا أكاد نسموك أرضاكي أعطيك مشي طاعت سسمي هاد الصغرة تقبيلي تبدر تمور تقبيلي أرمين ساعة الصغرة أرمين ساعة ناي أرمين ساعة بارلمون أرمين ساعة بريزيدون أرمين ساعة غوفرنمون فين ميرد نون ساعة تسمي إلى ناسيونال Kabylie indépendante, Kabylie indépendante, Kabylie, 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 Kabylie indépendante, Kabylie, Kabylie, Kabylie indépendante, Kabylie indépendante, Kabylie,
Kabylie. Carnaval. Carnaval. تنميرت الوجدة هذه تنميرت الدعمار ولك لنا فقراء لا كورديناسيون ماك امريك دو نور تنميرت ميم لي témoignages que tu viens d'apporter. ثاغد ثيلس يتراني حود ثاغد ثيلس ذي الدنيا ثاقين ذي نتنع كلس ورستو في كراتي دنينين كوني كل ويتاوساس ورستو في كراتي دنينين كوني كل ويتاوساس الزمان يملا في زماننا الزمان يملا في زماننا يثلى القلة ينغنثي لليم قرن العبد مكبضك بغاي تروي تدمر ثليا قرن العبد مكبضك بغاي تروي تدمر ثليا يثراني يمني حود ثاغد ثيلس ذي الدنيا ثاقين ينتنغ كلس ورنستو في كراتي دنيني كوني كل ويتاوساس ورنستو في كراتي دنيني كوني كل ويتاوساس ذاكي في السوحش ذيه مثل هول ذاكي في السوحش ذيه مثل هول الموت نورش ذا اسفل التمثال الموت نورش ذا اسفل التمثال قرن يخي الدنيا ثاكي ذين عاشق السلمة لما المال أخي الدنيا ثاكي ذين عاشق السلمة لما المال يثراني يمني حود ثاغد ثيلس ذي الدنيا ثاكي يمتنغ كلس ورنستو في كراتي دنيني كوني كل ويتاوساس ورنستو في كراتي دنيني كوني كل ويتاوساس ذي سن ممنون ويس ثلاثة ذي سن ممنون ويس ثلاثة يكرد يارسن ذا شيسن ديفتا يكرد يارسن ذا شيسن ديفتا يكسي ونا يستاهل اللي قلب تسويع ثمثاثا يكسي ونا يستاهل اللي قلب تسويع ثمثاثا يثراني يهني حود ثاغد ثيلس ذي الدنيا ثاكي يمتنغ كلس ورنستو في كراتي دنيني كوني كل ويتاوساس ورنستو في كراتي دنيني كوني كل ويتاوساس مليون سنة عدي عمري في طب يغل مليون سنة عدي عمري في طب يغل
قرالي يخفو للحوام ومهبول زقد بعيد ثاثاثي زهري ولا تتموقول زقد بعيد ثاثاثي زهري ولا تتموقول سعي الزهر يذمشو الصروي في لوفا سعي الزهر يظهر فقي الصروي في لوفا ضيق الماتشي ضمضق العمر سلك ثبورا ضيق الماتشي ضمضق العمر سلك ثبورا موريت غي موريت سوق ويخدم ويستوفى مبغي غادي الزهور يتخيق ما في بغي يسلو ثندا ويتغير ويتسوق ويخدم ويستوفى مبغي غادي الزهور يتخيق ما في بغي يسلو ثندا مليون سارة عبير غريبي كبير يظل كي قريبي تخفي للحوغم ومهبول زقد بعيد ثاثاثي الزهر ولا تتموقول زقد بعيد ثاثاثي الزهر ولا تتموقول متروي في عيون والثغر استحصين متروي في عيون والثغر استحصين محل غفر والفيف وين يخصم رد تميل منحب محل غفر والفيف وين يخصم رد تميل من هي ثغري ثمار سلام يخفو من دل كيس خذنا ما يتشكل تسميد قليل من هفضل ثمار سلام يخفو من دل كيس خذنا ما يتشكل تسميد قليل مليون ساعة غريبي دبي غيظل أكي قريبي تخفي للحوام مهبول زقد بعيد ثاثاثي الزهر ولا تتموقول زقد بعيد ثاثاثي الزهر ولا تتموقول مكرث فهيمة ذا شوف ذا العواجين غضصوين مكرث فهيمة ذا شوف ذا العواجين غضصوين ونقعالي كاين تشوف فين ندير رغيف ونقعالي كاين تشوف فين ندير رغيف وليك تزين يستوقف عاد فلاس مسهوف فهما في حكم يسلموت فرفق اسمي كسكدوف وليستزين يستوقف عاد فلاس مسهوف فهما في حكم يسلموت فرفق اسمي كسكدوف مليون ساعة غريبي دبي غيظل مليون ساعة غريبي دبي غيظل من رسمي ندفع يكسر فيا الوطن الفاني بغيت تذكر تسدع فبوت الدنيا تغلقت فيا غف من رسمي ندفع يكسر فيا
مثل الفايد يبغي تسكن يقصدها ذي البحر التمزين ذي النار قتيل سورة مدار التفا ذي البحر التمزين ذي النار قتيل سورة مدار التفا في سورة تيرين من ضغط اليدين ربي كشدا عسس عرقت باش تاوين نعوز تنومين لو تسعني بواز عيطي في ذنكن يتبنت الخيل يطول الغرام والفرز والثمال مقرب الغمزان عيطي في ذنكن يتبنت الخيل يطول الغرام والفرز والثمال يظهرك الحال الزهر وسمان يرقد في الجبل يظهرك الحال الزهر وسمان يرقد في الجبل تسير الدين من ضرب اليمين ربي كشدا عسس عرقت بشتاوين نعوز تنومين نعوز تسعني الباس البحر طير مهمل نار نظر فيه الكفاوي يسفين الدين محمد الخيال أنيس تعدي البحر طير مهمل نار نظر فيه الكفاوي يسفين الدين محمد أوليك يبدون تغرق في السنين ولد كان في بدل وليك يبدون تغرق في السنين ولد كان في بدل في سورة تيرين وضع في اليمين ربي كشدا عسس عرقت بشتاوين نعوز تنومين نعوز تسعني بواس سبنيس مالك ثياني أيك مشتي وعايش غضب هلمس الناس الفنان يعد سياقي يهداين سبنيس مالك ثياني أيك مشتي وعايش غضب هلمس عوست الحنين وغايد الشقيل عوست الحنين وغايد الشقيل ذي الوعد ربي ذي النار يجمع يلبس عوست الحنين وغايد الشقيل ذي الوعد ربي ذي النار يجمع يلبس في سورة تيرين نلقاو في اليدين ربي كشدا عسس عرقت بشتاوين نعوز تنومين نعوز تسعني ها؟
لكن الصبحات فضاء كيف يشوف ظل كيف معني الدفن يبقى من جار الدنيا الحب يتفلف يزبغ في الدنيا لكن الصبحات فضاء يشوف الظل كيف معني الدفن يبقى اسمي ذكر السوداء عليك صغاري ثمي غيرك عهدا ثم الفغير اسمي ذكر السوداء عليك صغاري ثمي غيرك عهدا ثم الفغير في الصغر ظلمي زاستمس إلى عفوغنك حسب فرفيقي في الصغر ظلمي زاستمس إلى عفوغنك حسب فرفيقي النزار الدنيا الحب يتسلف يزفغني في الدنيا لكن الصبحات يشوف الظل كيف مع الكذب يرقى ورجي غيثي والحسن ورثي في الصوت أفضل غركي غمكن معني الغالي ظل ورجي غيثي والحسن ورثي في الصوت أفضل زغفت صنديق تكن فكرني بتمكن هيك هو يرسل هيك الغدور هبل زغفت صنديق تكن فكرني بتمكن هيك هو يرسل هيك الغدور هبل النفار الحب يتسلف يزغي في الضيف لكن الصبحات فضاء كيف الكيف يشوف الظل كيف معنى الكذب يرقى سلمتنا المباراة مثقي بيدنا يعطيكم الصحة أعطيك الفنان إن شاء الله. Ica Gabriel!